ndabasuhuje abakomeje kudutega amatwi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu muri aka kanya nk'ibisanzwe inicano ibigezweho updates. Ejo hashize hari tariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere 2025 nibwo inkuru y'akasamutwe imwe mu nkuru bakunze kwita breaking news cyangwa se amakuru mashyashya, amakuru agezweho nuko umuhanzi Vestine uririmbana na Dorcas yasezeranye n'umusore wo muri Burkina Faso. Aya ni amakuru yatangajwe bwa mbere n'ikinyamakuru Igihe.com. Ni inkuru yagiraga iti Ishimwe Vestine usanzwe aririmbana indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana na murumuna we Dorcas yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we mu muhango wabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Inkuru ikaba yarakomezaga igira iti uyu muhanzi uri mu bakunzwe n'abatari bake mu Rwanda yasezeranye n'umusore wo muri Burkina Faso. Igihe gikomeza kigira kiti amakuru yizewe Igihe ifite nuko umuhango wo gushyingirwa bikorewe imbere y'umwanditsi w'irangamimerere watangiye saa 10 z'umugoroba kuri wa 15 Mutarama 2025. Ahangaha bakaba bavuga ko ngo nta muntu n'umwe wari wemerewe gufata amashusho n'amafoto muri uyu muhango. Ahangaha amakuru akavuga ko ari itegeko ryari ryatanzwe n'abareberera inyungu z'uyu mukobwa muri muzika. Birumvikana yuko uwari watanze itegeko ari nta wundi ari Murindahabi Irene ureberera inyungu z'abakobwa mu muziki ndetse urebye no mu buzima busanzwe. Nguko uko amakuru yasohotse ejo avuga yuko Ishimwe Dorcas yasezeranye n'umugabo we cyangwa se n'umukunzi we wo muri Burkina Faso, umukunzi we witwa Ouedraogo Idrissa. Kuri ubu rero nk'uko muri kubibona muri iyi video, amafoto make cyane ariko kandi nayo atagaragara neza akaba yagiye hanze nubwo bitari byemewe gufotora, ariko muri kubona yuko ibyavuzwe ejo ari ukuri koko ubukwe cyangwa se isezerana imbere y'amategeko ryabayeho. Nk'uko muri kubibona uyu ni Vestine Ishimwe hamwe n'umugabo we Ouedraogo Idrissa wo muri Burkina Faso. Ahangaha bakaba bari bicaye mu murenge wa Kinyinya aho bari gukorera isezerano ryabo ryo kubana nk'umugabo n'umugore imbere y'amategeko. Indi foto kandi muri kubona iri kubagaragaza ni ifoto bahagaze basa nkaho bari kugenda cyangwa se basa nkaho bari bagiye no gusezerana. Biragaragara yuko bari bakiri mu nyubako imbere mu murenge wa Kinyinya, aho rwose bigaragara ko inyuma yabo hari abantu bishoboke ko bari bagiye kuvuga amasezerano yabo. Aya mafoto yombi rero akaba ari igihamya kigaragaza yuko Vestine Ishimwe ndetse n'uyu mugabo we Ouedraogo Idrissa basezeranye imbere y'amategeko. Iyi foto kandi muri kubona yonyine ikaba ari ifoto y'umugabo wa Vestine. Uyu mugabo nk'uko twabivuze kenshi akaba yitwa Idrissa Ouedraogo, akaba ari umugabo wo muri Burkina Faso. Iyi foto rero akaba ari ifoto ye. Ikindi kandi muri kubona ahangaha muri kubona icyemezo cyo kuba warashyingiranywe. Byumvikana neza yuko ibi ngibi ari ibintu by'ukuri. Kuri iki cyemezo haragaragaraho ko hariho amazina y'umugore. Umugore akaba ari Ishimwe Vestine mu gihe umugabo ari Ouedraogo Idrissa. Ishimwe Vestine bikaba bigaragara ko yavukiye mu murenge wa Muhoza, ahangaha akaba ari mu karere ka Musanze, akaba ari mu Rwanda. Ni mu gihe Ouedraogo Idrissa umugabo wa Ishimwe Vestine yavukiye mu gihugu cya Burkina Faso. Ikindi kigaragara kuri iki cyemezo cyo kuba warashyingiwe nuko Ishimwe Vestine yavutse tariki ya 2 z'ukwezi kwa 4 2003. Ni mu gihe umugabo we yavutse tariki ya 21 z'ukwezi kwa 4 mu 1989. Byumvikane neza yuko afite imyaka ikabakaba 36. Bikaba bitandukanye cyane n'abantu bavugaga yuko afite imyaka 44. Hari n'abandi bavugaga yuko afite imyaka 42. Ibyo byose rero biratandukanye. Afite imyaka ikabakaba 36 dore ko yavutse tariki ya 21 z'ukwezi kwa 4 mu 1989 nk'uko biri kugaragara kuri iki cyemezo cyo kuba warashyingiwe. Ikindi kintu kigaragara kuri iki cyemezo nuko aba bantu bakoze isezerano imbere y'amategeko mu murenge wa Kinyinya. Niho byabereye kandi n'ubundi ibingibi niko byavugwaga. Iki cyemezo kikaba kigaragaza ko bakoze ishyingiranwa imbere y'amategeko tariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere 2025, akaba ari ejo hashize n'ubundi ku munsi wo kuwa gatatu. Ni icyemezo cyatangiye kugira agaciro kuri uyu munsi tariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere 2025.
nguwo rero umugabo wa Vestine Ishimwe ufite imyaka 36. Mu by'ukuri mbere na mbere twavuga yuko nta tandukaniro y'imyaka myinshi iri hagati ya Vestine ndetse n'uyu mugabo, kuko itandukaniro ririmo n'imyaka 14 yonyine gusa. Bibutsa yuko The Ben na Pamela nabo basezeranye harimo itandukaniro ry'imyaka igera kuri 13, kuko The Ben yasezeranye afite imyaka 37 mu gihe Pamela yari afite imyaka 24 igihe bakoraga ubukwe. Byumvikane neza ko kuba Ishimwe Vestine yasezerana n'uyu mugabo ufite imyaka 36 nta gikuba cyacitse, kuko n'ubundi ibingibi ni ibintu bisanzwe n'abandi barabikora, kandi nk'uko babivuga imyaka ni mu mibare. Aya makuru ya nyayo akaba agiye hanze nyuma y'uko kare hari hatangiye kuvugwa cyangwa se hari hatangiye kuzamo urujijo ruvuga yuko aba bantu bishoboke yuko ibivugwa yuko ngo baba barasezeranye byaba byari igihuha. Ibi ngibi rero bikaba byari byazanywe n'umugabo witwa Jackson Dushimimana. Uyu nguyu akaba ari nyiri Red Blue Jade, imwe muri channel zikomeye hano mu Rwanda. Ahangaha rero akaba yari yatangiye yibaza ati se bigenda gute kugira ngo igihugu cyose gikwirakwize inkuru y'igihuha. Ahangaha mu ngingo eshatu yari yatanze yari yagize ati inkuru y'uko Vestine Ishimwe yasezeranye mu mategeko ni igihuha rwose. Kabiri akaba yari yagize ati inkuru y'uko ashakanye n'umunyaburkina Faso w'imyaka 42 nabyo ni igihuha. Gatatu akaba yari yagize ati inkuru y'uko uwo basezeranye yitwa Idrissa Ouedraogo afite imyaka 42 nayo ni igihuha. Ibi byose akaba yari yabiteye utwatsi avuga yuko rwose ibi bintu atari byo. Gusa hakaba hari n'abantu baje muri komenti bamubwira yuko ibyo ari kuvuga nawe nta makuru afite. Umwe mu bamunyomoje akaba ari Jado Dukuze n'ubundi usanzwe ukora ku kinyamakuru Igihe, waje agira ati ikiza nuko ubizi neza ko uri kubeshya, ikibaje nuko wakoze thread ingana uku ubizi neza ibyo wandika ari amafuti. Igitangaje nuko mu minsi mike wasanga ari wowe uzanye breaking ngo ibyo mutamenye mu bukwe bwa Vestine. Iyo uza kuba utabizi wari bubaze. Hahise haza umuntu muri komenti aramunyomoza bikomeye cyane, aravuga ngo civil marriage happened man, verify your source. Tugenekereje akaba yashatse kumubwira ati mariage civile cyangwa se isezerana imbere y'amategeko ryabayeho, reba neza ahantu havanye amakuru. Uyu nguyu we akaba yagaragaza ko yari ahibereye. Gusa nyine nk'uko tumaze kubivuga, ibigaragara nuko ubu bukwe cyangwa se iri sezerana imbere y'amategeko ryabaye. Ngayo nguko rero Vestine abari bari gushidikanya niba yarasezeranye cyangwa se niba atarasezeranye, ni ukuri yarasezeranye. Icyakoze amakuru atari ukuri yavugwaga yuko ngo yasezeranye n'umuntu w'imyaka 44 ntago ari ukuri ibyo ngibyo. Akaba yarasezeranye n'umuntu ufite imyaka 36 witwa Idrissa Ouedraogo wavutse tariki 21 z'ukwezi kwa kane mu 1989, mu gihe Vestine yavutse tariki ya 2 z'ukwezi kwa kane muri 2003. Bivuze yuko amurusha imyaka 14 yonyine gusa. Ndabashimiye cyane mwakoze kudutega amatwi. Iyi channel ibigezweho updates, nkomeza kubashishikariza gukora subscribe ku bantu batarayikora kugira ngo amakuru nk'aya ngaya ndetse n'andi makuru agiye agezweho ntakabacike. Mwakoze cyane kudutega amatwi, duhure mu biganiro byacu bitaha.